Maja Marinković dobila uznemirujuću poruku. Prodaju se majice sa likom Maje Marinković pre svih operacija. Učesnica elite mora ovo hitno da zaustavi. Starleta i proslavljena reality zvezda Maja Marinković izazvala je veliku pažnju javnosti još prošle godine, nakon što je donijela odluku da časti sebe novim silikonima i ugradi implantante u zadnjicu pred ulazak u Elitu 7. Njena odluka je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama, a mnogi joj i dan danas skreću pažnju na korekcije koje su je, po mišljenju određenih, totalno uništile. Marinkovićeva je po izlasku iz elite veoma aktivna na Instagramu, gde se svakodnevno oglašava i deli snimke, a jedan komentar ispod najnovije objave izazvao je burne reakcije. Naime, neko je odlučio da prodaje majice sa likom Maje Marinković pre svih operacija. 25 kg plastike i hvališ se kako si najlepša. Sada bilduj mozak, devojko, jer si neobrazovana. A ja štampam majice sa tvojim likom pre svih operacija. Prodavat će se divno, glasio je jedan od komentara na Instagramu. Nakon operacije Maja Marinković je javno progovorila o svom novom zahvatu i otkrila detalje ugradnje silikona u svoju već impozantnu zadnjicu. Osjećam se zaista dobro, s obzirom da je to tek sveže. Konačno se završilo sve što je trebalo da se završi. Sad sam još pod otokom. Ležala sam 48 sati na stomaku. Sve će malo da splasni, sve je to super. Pridržavam se savjeta lekara, nije bilo komplikacija. Morat ću da mirujem 2 nedelje, za mjesec dana će biti sve kako treba. Imam male bolove. Stavila sam 420 kubika u zadnjicu po jednoj, rekla je tad aktuelna učesnica realitija Elita. Maja je korigovala i bradu i jagodice po izlasku iz realitija, a po svemu sudeći tu se neće zaustaviti. Sa druge strane, Stanislav Krofak uhvaća na delu. Zapratio Majinu ljutu rivalku, ona mu odmah dala znak. Stanislav Krofak odustao od pomirenja sa Majom Marinković. Stanislav Krofak javnosti je postao poznat kao dečko Mijone Jovanović, koga je ona u eliti vrlo brzo prevarila i ostavila zbog Nenada Aleksića. Međutim, Stanislav je odlučio da pokaže publici realitija ko je on zapravo, pa se javno suočio sa bivšom devojkom i njenim sadašnjim dečkom, a nedugo nakon ulaska u elitu uplovio je u vezu sa Majom Marinković. Međutim, nije tajna da se Stanislavu dopala i Aleksandra Nikolić, kojoj je lajkovo fotografije, a da se primijeti da Krofak na Instagramu prati i Anu Spasojević. Nije poznato da li se oni prate i kakav je njihov odnos, ali Maji zasigurno neće biti drago da to vidi. Ana Spasojević također je bila sa Bilalom Brajlovićem, Majinim bivšim dečkom, pa je jasno da imaju isti ukus za muškarce. Podsjetimo, povodom nedavnih dešavanja u realitiju u kojima su se pominjala imena bivših učesnika, kao što su Maja Marinković i Filip Car, Krofak je izneo svoje mišljenje. Kao što je istakao, ne želi da se upušta u bivše odnose i trenutno nije zainteresovan za vezu, već želi da se fokusira na sebe. Pročitao sam, ne znam šta bih rekao i kome bih verovao. Maja mi je rekla da je on nju zvao, nisam ulazio u detalje, rekao je Stanislav Krofak, a onda otkrio da li njegovi planovi o vezi sa Majom ostaju isti i nakon ovoga. Ne zanima me trenutno nikakva veza, želim biti sam neko vrijeme, poručio je Stanislav Krofak.